Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. 18 baş toktular çıktı basmanan bir yerde. Büteli toktular bir 4 koy. 4 tane koy. 4 diş 6 diş. Ne ol bir koy, şon koy. Koylar geç gibi olsun. Toktular tuvayt buyursak iyi. Şon koyup gele turan nerseler. Onday kulaktı. Bir tipteki bir kıl, bir koronun kuzuları. Ne oldu iki diş? Ne oldu iki diş? Ortada. Ne oldu 4 diş? Ne oldu ortada 4 diş ne oldu? Demek bunu beri qarab turgan 6 diş koy, çoğun koy. Ne araşan koy, çipir onu. Muldağı çoğun koy, 90'a жақын koy. 90 daha çıksa gerek, plus çıkamaz. Артындағы 2 diş. Ne Грузиндин линиясынан майский қозы. Разрез четкий сон. Adres Karagulca rayonunda bağları 30.000 somdan birazdan kemi var onlar. Sizlerden suranışı sodağa toskal bolboy жақсы nerselerdi жазыңыздар туғандар. Bazardan algыңыздар келгендер, базарға барыңыздар. Базарда ар кыл козулар бар. Sizler aytқандай 13.000-ден 20.000-ге чейин дагы алсаңыздар болот. 6.000, 7.000-ден коз алсаңыздар да болот туғандар. Алдын ала айтып коеюн. Биздин баалар ушундай туғандай. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар. Çarbanı düşünüp sandan sapatqa ötöm degендер алыңыздар, көрүңүздөр. Бардыгы таза ден соолуктарына жооп, Кудай кааласа. Бардыгы таза койлоруна. Козулардын бойлору 80'den арақ бераганда. 80'den ылдый бир 2-3 гана болушу мүмкүн, но каштан болушу мүмкүн 80. Жанындагы калгандары бүт чоң койлоруна. Чоң токтулар. Bularga gayra күздө өзүбүз клиент боло беребиз эгерде сатабыз десеңиздер. 40.000 тегерегинде алып беребиз буюрса. Бизге азыр пул керек. Кимге жаккан болсо алыңыздар тугандар. Аяш. Кой бер. Ова. Аяш. Hayt. Hayt. Torpaqtın canını gördüğünüzler. Torpaq 1 aylık torpaq. Haydi. 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 Torpaq 150.000 dağın kız torpaq.